Malaria ke bongwe ja malwetse a mang setšhaba mo lefatsheng la rona. Ke ka moo lephata la botsogo le dira maiteko a go nyeletsa go thelele bolwetse jo. Ebile le tema e setse e bonala. Le fa go ntse jalo, bolwetse jo re santse re bo itemogela bogolo jang mo pakeng ya re leng mo go yone e. Mo pakeng ye re bona monang o bakang bolwetse jwa malaria o tsala ebile o ntsifala, mme se bake ka namo e kwa godimo ya bolwetse jo. Mme le fa go ntse jalo, bolwetse jo bo kgonwa go thibelwa ebile bo alafesega. Thulaganyo tsa botsogo e ne e tetse mo kgaolong ya Phalape go lekola gore seemo sa bolwetse jwa malaria ke se se ntseng jang segolo jang mo pakeng ya go ntsifala ga monang kgotsa transmission period ka puo ya Sekgowa, le gone gore mo kgaolong ba tsweletse ka go dira maiteko afe go lwantsha bolwetse jo. Ta re simolole thulaganyo ka go utlwa gore mme gone seemo sa bolwetse jwa malaria ke se se ntseng jang mo kgaolong ya Phalape le lefatshe la rona ka bophara. Kgaolo ya rona ya Phalape DHMT go ya ka dipalopalo tse re di gatisitse tsa bolwetse ba malaria e supagala e le gore ke kgaolo nngwe ya boremelelo ba bolwetse ba malaria. Kgaolo ya rona o ka bona gore ha re tshwantshanya le dikgaolo tse dingwe tsa bolwetse ba malaria re bapile le kgaolo ya bobirwa DHMT e le gore ba itemogela dipalo le bona tsa bolwetse ba malaria tse di ileng kwa godimo. Kgaolo ya rona ya Phalape gape ga o ela tlhoko ke yona e kopanyang ditsela tse di tona tse di tsamaisang meamuso ya lehatshe makerialo. Tsela e tswang ko kgaolong ele ya maungo e taeraletse kgaolo ya boteti ke dikgaolo tse di nang le bolwetse ba malaria, mme tsela e ba goroga gona ga Phalape ga o tsaya kgaolo e gape go na le tsela e tswang ko mahatshe a kwa godimo kwa a mo SADC jaaka Zambia, Zimbabwe, DRC ba ralala kgaolo ya rona ba tsena ka kgoro ya Martin Rift e leng gore le botso ba yona batho ba tsena ka kwano ba tsena ba tswa ko province ya Limpopo ya South Africa ba tsena ka kgaolo e, mme ke mahelo a e leng gore a re ba mo diphatseng tsa gore le rona re helele re le mo seemong se sa go iphitlhela re le boremelelo ba mogare wa malaria. Kgaolo ya rona e tswa mo motseng wa Phalape go goroga ko kgoro yone ya Martin Rift, mme re itemogela dipalo tse dintsi tsa bolwetse ba malaria ko motseng wa Lerala le motse wa Maunatala le meraka ya Mogapi kwa e leng gore meraka ya Mogapi re tshwaragana le kgaolo ya bobiro e sa tswa go bolela gore le yona itemogela dipalo tse di kwa godimo tsa malaria. Jaaka ke bolwetse bo gantsi bo simologane bo ikganeletse ko godimo mo lehatsheng la Botswana ko makgobokgobong a Okavango, ko Chobe, ko Kasane, ko Mau, mme jaanong go ya ka ditlhabololo re bona jaanong bo anama lehatshe lotlhe bo tsena ka metse tshwana yone ya dikgaolo tsa Phalape re bo hitlhela bo le teng go kgatleng le ko toropokgolo ga Borone bolwetse bo teng ka mabaka a metsamao ya batho. Go tswang ko ngwageng wa 2020 go hitlhela ha re leng teng re setse re gatisitse dipalo tsa bolwetse ba malaria tsa batho ba le 203. Re itemogetse kgolo ya dipalo tse mo ngwageng wa 2020 ha ne ra gatisa balwetse ba bolwetse ba malaria ba le 102 mo pakeng e le nngwe hela. Go hitlhela gompieko jaaka ke boletse dipalo di 203, mme ngwaga mo pakeng re mo go yona setse re gatise batho ba le 4. Bolwetse jwa malaria bo bonwa mo dikgaolong tsotlhe tsa lefatshe la rona, mme se re baya rotlhe mo diphatseng tsa go ka tsenwa ke bolwetse jo. Mo gone bolwetse jo jwa malaria bo anama jang ebile bo ka tsena motho jang? Bolwetse ba malaria bo anamisiwa ke monang kana ba bang ba ka re montsana. Monang ona ke mo ramagana kana ke tla ke re monang o mo namagadi, mme ka sekgwa re bitsa re female anopheles mosquito.
mme gape mo godimo ga monang ono go na le ditsela dingwe tse leng gore di ira gore monang o helele gore o kgona go anamisa bolwetse mo mahelong ka go harologana ya ka seemo sa loapi ya ka pula ga go na le pula e ntsi pula teng e hela itsisitse metsi a mantsi mo lehatsheng a mangwe ba hela eme mo re go bitsa re stagnant water mo e leng gore metsi a teng a kgona gore monang o bele maeteng ga go nna letsatsi mae a teng a thuba a ba nna ebe monang o nna montsi bo hela ile gore wa goroga go bathong mme gape ga go na le pula go nna le mo re go bitsang re di breeding site ke ha e leng gore monang o tsalela teng go ka nna matamo go ka nna didiba go ka nna sengwe le sengwe hela se e leng gore se ka tswa se ka beela metsi di breeding site tsonetse o kana ha monang o beelang teng le gone go anamisa bolwetse ba malaria gore bo helle bo aname mo kgaolong ka ha go ntseng ka teng go na le mo e leng gore ha motho ana le bolwetse ba malaria o nna le mo re go bitsa re ke digametocytes kana matuta e leng gore ana le bolwetse ba monang ba malaria ha monang o tla o go loma o tsaya madi mo go wena o boya ko mothong o mongwe o bo hella ile gore o tsaye madi mo go ene ke gore o tsenye madi a tswang go a tsaya go sele mo go ene ebe hella madi a teng a hella ile ona ile gore a ira gore bolwetse bo anamele mmele wa gago. Bolwetse jwa malaria bo anamisiwa ke go longwa ke monang o mona magadi jaaka re utule e re ntswa rothe re ka tsenwa ke bolwetse jwa malaria go na le batho ba e leng gore bone ba mo diphatseng thata tsa go ka amiwa ke bolwetse jwa malaria batho ba ke bafe mongwe le mongwe mo diphatseng tsa go tsena ke bolwetse ba malaria mme nka gatella se gore bana le bomme ba ba imileng bone ga ba tsene ke bolwetse bo ba gatella thata go heta mongwe le mongwe bana le bomme ba ba itsholegetseng itshireletso ya mmele a bona kana mo ngwe re masola a mmele a bo a le kwa tlase re itse gore boimana ka bo bona hela bo tlhokana le gore mmele o dirise dikotla o dirise dio tse dintsi gore o kgone go sireletsa mme mo makweng a mantsinyana yaano ka jalo re bua se re supa gore mogaro o ka ba gatelela le go heta mme gape batho ba tsa maeto ba etela go dikgaolong tse e leng gore re supile gore di na le kana ke boremelo ba bolwetse ba malaria ba mo diphatseng tsa gore ba ka tsenwa ke bolwetse bo se sengwe gape se motho a ka se tshwaelang go gore ga o tshwantshanya bo mme le borre bolwetse bo re bo ithela thata mo bathong ba borre mabaka e le gore batho ba borre jaaka re itse ke bona gantsi ba ba hithelang kwa dikgweng jaaka ko merakeng jaaka ko dikampeng go ba mo diphatseng tsa gore ba ka kopana le go ka lengwa ke bona montsana o ba ka molwetse ba malaria ditshekatsheko di supa fa bana ba dingwaga tse di kwa tlase ga bothano le bomme ba ba itsholofetseng ba le mo diphatseng tsa bolwetse jwa malaria go feta mongwe le mongwe jaaka re se tswa go utwa bolwetse jwa malaria go na le ka fa bo ka itshupang ka teng fa bo setse bo amile motho ta rutwe ka boltalo ka dikai tsa bolwetse jo bolwetse ba malaria bo ka itshupa gongwe ka ditsela tse pedi bo ka itshupa la ntha e le motho a tsene ke bolwetse ba malaria mme a sa gatelelwa mo re o bitsang gore uncomplicated malaria bo ka itshupa yana motho o ka nna le mogote o heteletseng o ka nna le thogo e opang o ka nna le gongwe kgokgwa kana utlwa a kete o ka kgwa go sellega mme tsona di ka itse gantsi di itshupa morago ga malatsi a le 10 kana a le 15 fa motho a sena go lumiwa ke monang ona o bakang bolwetse ba malaria bolwetse ba gape ga re rotloetsa gona gore motho a itlhanelle go bona ba botsogo ka gore bo ka hela no bo ritisa mo legatong la bobedi la gore motho a bona a na le bolwetse ba malaria bo magateletse bo re o bitsa gore motho ano wa bo a le complicated so ha motho a gateletswe
kana le complicated go ta itshupa yaanong e le gore motho o na le go kwa mo heteletseng motho o ka nna le go itshupa ka bolwetse bo ka teng ba mototwane ga go tsikinya ga mmele kana go idibela ga nakwana so dikaitse tsotlhe tse di ra dire motho a tabusediwe go bona ba botsogo ka gore ga go sa diru yalo bolwetse ba malaria bo kgona go hela bo amile dikarolo tsa mmele tse di botlhokwa tse di tshwanang sebete boboko le diphilo dikaitse tsa mogote tsa go opiwa ke tlhogo di ka supa malwetse a harologaneng mme ga o itlhaneletse ko bookelong ba booki ba go dira ditlhatlhobo tse itatang di harologanya gore a mo ga se kgotholo e tona a mo ke malaria tlhatlhobo e tla supa gore thogo e opa e heteletse mogote o heteletseng o bakiwa ke so ka jalo re rotloetsa gore a batho ba te sepatele ka nako ba iska ba emela gore bolwetse bo gole ko malwapeng ta re tswelele re utlwe gore ke dife tse motho a tshwanetseng go di dira fa a lemoga dikai tsa bolwetse ja malaria le gone gore motho o ka bona thuso efe ya botsogo tota hela kganye e tona re lebeletse bolwetse bo ba malaria dikai hela di ikutlwela thuto e ntseng re e rotloetsa mo baaging le ba thoba e leng gore ra ba thusa mo kgaolong ya rona phalape ke gore hela utlwa dikai tsa thogo e opang ka mputsi bike ke fever dilo tsa ntlha tse pedi tse o tshwanetseng go dire ke gore o tabogela ga kokelong e gaufi le wena e gore a o tsena kwa baete ba go thole gone gore ame o na le bone bolwetse bo ba malaria tota hela ga o tsena ko kokelong tsa rona go na le teko e diriwang ke test ya malaria ba go thaba hela go le sekaenyana be ba ira yone RDT test ya malaria ba tlhatlhoba bone bolwetse ba malaria mo meleng wa gago yaanong ke so hela se se tsa nako e khutshwane mme thotloetso e tona gape ke gore ga go na le dikai tshwanetse tsa bolwetse ba malaria le ga o tsena ko kokelong o leke go bolela le motho o go thusang goreng bogolo yang baoki ba rona goreng o belaela o lumilwe ke monang goreng bate ba kgone ba go thuse ka ha ba ka go thusang ka teng mo nakong e khutshwane kalahi ya malaria it's 3 days mo malatsing a mararo a bo bolwetse mogare wa malaria mo ba be bolantshitswe mo malatsing a mararo ao yaanong kgang e tona ke gore ga o sena go tswa mo kokelong mo malatsing a mararo mo malatsing a supa o nne o ta kokelong o ta go thathiwa gape bolwetse ba malaria gore mme after malatsi a mararo ale bolwetse bo ne bo a laesega yaanong wa go dira yalo go itlhelela malatsi a ka tshwarang malatsi a 28 days every 7 days o ta go facility bata ba tsa slide bolwetse jwa malaria bo mothofo go thibelwa le go alafesega fa motho a potaketse go bata thuso ya ba botsogo mme re tshwanetse ra tlhaloganya gore thibelo ke yone konokono ope ga a tshwana go amiwa ke bolwetse jo go ka dirwa eng go thibela bolwetse jwa malaria go thibela bolwetse ba malaria go na le ditsela dingwe tse dintsi tse leng gore di a dirwa mme mo kgaolong ya rona ya ka re le phalapeana re na le mo re go bitsang re re indoor residual spraying kana IRS re peita matlo kana ra spraya ka molemo e leng gore o bolaya monang hela yotlhe mme hela ga o bolaya monang wa go hela o bolaile one o monamagadi re tsamaya re tshela mo metseng ya rona e meraro e leng gore ke gone ko re itemogetseng teng gore re na le di-case ko Lerala ko Maunatlala le ko Mogapi mme gape se sengwe se re se dirang gore re itse kanamiso ya mogare ke go ha batho dinete kana matloa a ra bitsang re lens ke tse leng gore re di ha bomme ba ba itshologetseng kana botlhe ba leng gore ba nna ko merakeng le ko masimong ba robala ka hatla se ga yone letloa leo le na le molemo e leng gore o gasitswe mo gone molemo wa teng o hella ile gore monang ga o kotama mo letloeng monang o hella o boleilo ke one molemo
e be go nna le mo re go rotloetsang gape ga gone gore environmental hygiene gore tota re rotloetsa gore mo mahelong otlhe a rona se roe phalape kana dikgaolo tsotlhe tsa rona tse ileng gore di na le bolwetse ba malaria gore re phepagatse tikologo ka gore monang ha go na le tlhaga wa hibernate ka sekgowa kana wa iphitlha gape ebile ha tikologo e sa nna sentle go kgona go nna le dithininyana tse ileng gore di nna le metsi e be le gore monang o beela mo teng ha o sena go beela mo teng wa thuba ga letsatsi le tswa o bo hella ile gore wa go loma motho e be go nna le tsela e nngwe ya go thibela yone kana miso ke yone ya personal protection kana go i-protecta kana go itshireletsa o le motho re rotloetsa gone gore go aparwe sepehela se leng gore se mabogo a matelele tota ka nako tsa mantsiboa ga batho ba itisitse re rotloetsa batho go itshasa dilo tse leng gore di itsa gore monang o tle go go ene tse leng gore ka sekgwara re di repelling agent kana di repellent tse leng gore o kgona go ithekela ko shopong bogologolo re kile ra ne re na le mo ne re go bitsa prophylaxis ne re ha ga o travela ko mahelong a na le malaria but mo semong sa gompieno a re we mme se se teng mo kgaolong ya rona re na le ba re ba bitsa re ke border surveillance agents ba ileng gore ba go bordereng ke lephata le lesha le leng gore le simotsangwa go hitile mongwe le mongwe o tsena mo lehatsheng la rona o tlhatlhobela bone bolwetse ba malaria gore re se ka ra itlhela ile gore bolwetse bo tswa ko mahatsheng a gaufi be motho a teng a hella ile gore o tla botsisa mo lehatsheng la rona kana o tla tlhokagalla kwano ka bolwetse ba teng mme gape se re se rotloetsa mo Botswana ke gore ga ile gore motho o tsamayang ya ka o khona go tswa hana o ya bokasane o ya bo diteraping re rotloetsa gore o nna le sepehela se o se itshasang gore o re phele gore monang o ska hella o go lumile mme ebile ga o ka bona dikai o bolelle ba kokelo e gaufi gore o itemogetseng go lwantsha bolwetse jwa malaria ke tiro e tshwanetseng go tshwaraganelwa ke bothe ka ebile bolwetse jo bo le mothofo go thibelwa ebile bo alafesega setšhaba se tshwanetse go tsaya boikarabelo bofe mo go thibeleng bolwetse jwa malaria mpeko ke leteletse batho ba botsa gore ba spray mo ntung ke na le mosquito net ke na le drum tsatsi le tsatsi ke dira gore ke bone gore ntu e siame le di-fester ke a tswala nako santse le teng go ise go nne le hihi o se tshware le hihi ke a tswala di-fester le ntu ke a tswala ga o na le dikaetsone tseo tsa malaria seo go ka tsamaya kwa sepateleng go a chekiwa hela mahala go duelwa go teng wa tsena hela wa re ke na le dikai tsa malaria wa chekiwa ebile ba make sure ha motho a ipelela gore o ka tswana le malaria kana na le tsone dikai tseo ga thama le street go sepateleng a re ntshe majang a mo dijarateng ka re bojang ka bo jone hela ke jone jo bokang monang ha gona le metsi a tshologang ha tase kana mo diteretseng kana ha kae re ba rara a go phepagadiwa lona mantwana mo magaeng bontsi ja mantwana ke a kwentale me a mahuti ra itse gore ke a sa letelo me ra dirisa rena lone me re ba ga kolla thuto e tone re sena mo gone gore gore ha o lente ga bo go le skono kwa sa ha go le skono monang o thoka phatha o thoka ha o iphithang teng le gone mo tega mantuto a ta ha ba lenteng go le skono go ska ga nna metsi a emang ba bona gore metsi ba dispose ya di-toilet tsa bone di nne di le skono mme gape ha nako tsa gongwe go tamaitsibua ba dira gore ba tswale mantu ba tswale difenstere gore monang o sekwa re o tswa konta wa tsena maikaelelo magolo a lephata la botsogo ke go thibela le go nyeletsa bolwetse jwa malaria ta re wetse thulaganyo ka go utwa maiteko a dirwang ke ba lephata la botsogo mo kgaolong ya Phalape go thibela bolwetse jwa malaria le gone go botsibogela fa bo setse bo amile batho karolo e re dira mo gone go nyeletseng go thelele bolwetse bo malaria re le ba DHMT ya Phalape ina re ka 2020 re ne rena di case ra iponna di case di go godimo tsa bolwetse ba malaria and then mo ngwageng wa teng o latelang ke ha re simolla go gasa molemo mo mahelong a mabedi mo motseng wa Lerala le wa Maunatala le
meraka le masimo hela yote ya mogapi le one le rala le maunatana ya kganya nthe re neng ra idira re ne ra ruta thata batho ba rona ba ba nnang ko mahelong tota le mo kgaolong ka kakaretso goreng ba tlhaloganye ba itse bolwetse ba malaria bo na le dikaitse di bonasega ebile di hapegile thogo le fever le gone go tsibikiela ga malaria go hapegile thata ka gore go tsenya motho bokoa re ne ra tsa kgaolo a rona ra le ka go rutuntsha batho ka tsone dikaitse tsa bolwetse bo wa malaria ya re ngwaga le ngwaga ka kgwedi toga ngwaga ka paka dipula re le ba di-HMT gape re gasa molemo ko ne mahelong a megileng thata motswa lerala masimo le meraka yone maunatala masimo le meraka yone and then ko kgaolong ya mogapi kgaolo ya mogapi e mo molwaneng wa rona mo phalapedi HMT le bobio so ko merakeng ya teng ke gone go re gasang teng molemo thata re le ka gone gore re hokotse one monang o tsenyang bolwetse ba malaria mo kgaolong e ka kwa and nako le nako mo a sala ka re simolola go gasa molemo nako le nako a re bona kgitsi kana case ya malaria ra tsiboga mo nakong e khutshwane re batla gore be re setse re go rogile ko motho a lometsweng teng ra go leka go seka go bona gore motho o ka tswa lomilwe ke monang ko kae batho ba nna le bone ko a bone ga ba lumiwa ke monang ga ba tsenwa ke bolwetse ba malaria e be re leka go lebella mo kwa lometsweng teng bogolo yang ba masimo le meraka gore go na le eng se leng gore mo tikologong se ka dira gore motho wa rona o ka tswa monang mo namagadi le teng mo so ha re sena go bona diu tseo mme le ba dikokelo tsa rona mo dikokelong tsa rona thoto e tswe tona hela ke gone gore ha batho ba rona ba taka tsone dikaitse tsa thogo yo pa le gone go tsibikela ngwa diu tse ntse tse di rotwediwang ke gore batho ba rona ba leke ka bojotlhe gore ba teste batho ba rona ha ba tsile go dikokelong bone bolwetse bo wa malaria gore re tle re kgone re tsiboge mo nakong e khutshwane re na le ba rona ba ko bordereng ba ileng gore bone ba bereka malaria ngwaga go ngwageng so nako tsotlhe ba nna ba le mo alerting ba le ready gore ba ka testa ba ruta bogolo ya bone batho ba rona ba tolang ko molwaneng wa rona wa Matthinsdrift re na le team ya e leng gore ko e itebagantse le bone bolwetse bo malaria tsatsi le letsatsi community na re ha re simolla re tsenya lone lenaneo la go ruta ka malaria re ne ra ira mo ba reng ke curtain ke go mo ileng gore go laolwa ke morahe go dira ditiragatso tsa bone malaria go amogela lenaneo mo motseng curtain ke community acting together to eliminate malaria so se se iragalang ha re simolla tota batho ba rona ba ne ba amogela lenaneo thata mo ileng gore a kere lenaneo le ne la tabe thuto ha sena go ta entse yana mabe go ta nako ya gore yanong ba amogela le molemo ba ne ba gasediwa molemo ba ne ba amogela lenaneo le go kotsang bone bolwetse bo wa malaria